Familia, amigo y conocinan de canal Palabras Actualizadas, bom simang pa cada um de vosso e vosso família. Awe, nos nota bem com um mensaje suave. Awe, nos está bem com uma pergunta com mester sacanos for de nos comodidade. Título de nos devocional é Ciclo de Vida. Quem ta forma nos? Quem talanta nos? Quem ta manda de nos decisionan? Pa sobra, o mundo cambia. É voz que hopi gente ta escucha, mas não ta é voz de tata, ni de mama, pero ta é voz de pantalla. El texto Pave Mainta avísanos lo siguiente: escucha y vira sabi, miyu. Escoge y camina recto, cubo alma y curpa. No anda cuesnan cuta llena nan curpa, cubia, ofta prop nan stomaco carne. Pa sobra, un burache, of un aragán golos, tacaba den pobreza. Escudia den dia fota drumi fuma, lanta burachi, tahanheta bistipanha biou. Tende de botata, qua engendrabo. No desprecia bomama dia ebira biou. Cumpra verdade e sabedoria, ciência e compreensão. Não vendenan para nada de mundo. Trata de you justo e sabi, tem razão para sentir feliz e orgulhoso. Assim, para bom mama e botata tá contento. Assim para isso, qua cargabo den su seno, sentir alegre. Provérbio 23, versículo 19 teco 25. Mira, el tono de texto nan aqui, nan nota sugerencia. Está llamada, alarma, tata que grita para su yo. De amor, y esta dice, mi yo no perde bomes. Promete, é ciclo de vida e com fácil é porque dá corta. Nos turta passa de ciclo, esta nasce, cresce, vira grande e morre. Pero tem de bom, é ciclo aqui porque dá corta facilmente. Ora maleza drenta, ora desgracia llega, ora descuido toma lugar. E hopi dias nan, qua queda frustrada em vida, não queda frustrada para sobra nan no tabata inteligente. Não queda frustrada para sobra nan no tabata dirigir of tabata tin direction. De dois, ponto, nos tabisa ouderwets, of sabi. E tata de provérbio nan tabisa, escucha miyu, vira sabi. Pero hopi yu awe, tatende e consejo de tata e mama e nan tabisa, e ta ouderwets, nan nota comprendemi, nan ta limitami. Mita kere kubo atende saki of bomes, a llega de bise saki algum vez den bobida. Pero nos tabisabo, cos que tá duro, pero que tá verdade. É que tá llama ouderwets, e cos lo tá e lo qual que lo salvabo manhã. Pa sobra, e tata não tá papia de teoria, é tá papia de experiência. Ela passa riba e caminha e caba. Ela mira e mesmo trampa e no que
pabokaya din. Y 3, círculo vicioso. Mitabisa, taora kubo perde bomis. El texto talaga nos mira un círculo vicioso. Un tiki viña, un tiki droga, un tiki mal compañía, un tiki haraganería, un tiki mitahasi lo que mique. Y vos aquí ¿qué te pasa? E nota termina den diversión. Eta termina den pobreza, vergüenza, pañabiou y un corazón frío. Proverbio nan takla. Es un kutadrumi fuma y lanta burachi, lo lanta visti pañabiou. E punto aquí, seguramente punto na aquí riba, no tan namorabo, nan mester spiertabo. Y 4, tesoro de Dios. Contra oferta del mundo. Dios te ofrece-nos verdad, sabiduría, ciencia, comprensión y discernimiento. Pero el mundo te ofrece-nos, y seguramente el mundo moderno te ofrece-nos opinión, mitad sinti, así na mitad, información, dato sin dirección, impulso, mitad hacia ahora y pensa después. Tolerancia ciego, turcos tabón. Y turcos lo mi por. Y ahora tiene un otro voz que está subi sencillamente. O sea, ¿cuál es esta? Inteligencia artificial. La gami bisabu boncla. Inteligencia artificial por ayudabo. Pero si inteligencia artificial vira bo compás, bota den peligro. Pasobra, pantalla no tiene corazón. Pantalla no te sufre pavo. Y pantalla no te pague preis que lo paga. Na de 5 lugar, é peligro maior. Ta quem tem autoridade den bobida. O problema não está que nós não ta receber informação. O problema está que não a cambia de autoridade. Maior a perde voz e pantalla a gana voz. Presión de grupo a gana voz, influencia a gana voz y algoritmo a gana voz. Pero mira lo que Dios te avisa. No venderán para nada de mundo. Eso aquí significa no cambia el tesoro con cos barata. No cambia oro para plástico. No cambia eternidad para un momento. Na 16 lugar. Uma chamada para maior nan e yunan. Nos mesterta honesto. E tem kubisa ko. Tem maior nan ko tem tiki tempo. Tem hogar ko tem conflicto. Tem família ko a começa sem propósito. E a pantalla ta crea mais baixi den bobida e den bo relação e den bo tempo. A ver, Señor te llama-nos, vini junto, analizar el rumbo. Tecnología, red social y inteligencia artificial mesterta instrumento nan pa facilitar vida, no pa gobernarnos vida. Pregunta nan pa nos reflexionar. A ver, así bom se pregunta nan aqui, sin ganha bom mês. E tempo como ita duna, ita passa riba e pantalla. Onda eta pagami back.
E cos kumita mira escucha. Esta forma a mí, para mí está más cerca de Dios o más lejos de Dios. Y de tres, mita honra el tesoro ng de Dios o mita vende ng tiki-tiki para relax, para like of trend riba e red ng social. Finalmente, sa aquí, mi hermano. E palabra de Dios está incambiable. Mescos que Dios mes. Si bota yo, escucha botata y escucha bo mama. No pa sobra nang ta perfecto, pero pa sobra Dios ta usa nang pa protejabo. Si bota mayor, queda presente. No laga pantalla, cría boyunan y toma posición de bo responsabilidad. Y pa nos tur, compra verdad y no vende. Compra sabiduría y no vende. Compra ciencia y no vende. Compra comprensión, discernimiento y no vende. Pa sobra, oro bo vende tesoro nang, bota compra automáticamente dolor. Nos oración pa be maintata, Señor, danki palantanos awe con un alarma de amor. Perdonanos para el momento nan que nos a poner pantalla riba bo palabra. Nos corazón sensible para honrar bo tesoro nan, para honrar nos mayor nan, para traer un lugar, un hogar cu propósito. Guíanos na tu verdad y donanos fortaleza para poner bo instrucción en práctica. Todo en nombre de Cristo Jesús nos ta pidi y agradeci. Amén y amén. Bendición, mi hermano. Si el mensaje que ha tocado, compartí, comenté, like y suscribí. Sa que te llegaba para medio de